Evo, smo na vetrovnem grobniku. In prva stvar, ki se je zgodila, je to, da je odpihnilo kufera iz E36-ke. Da manj ga zbudal po mojem. Nekaj se postavi. Pa nismo došli spavati. Pa treba umorati. Došli smo voziti, a ne spavati. Evo, po ene 6 krogih treninga smo šli skozi 3 pare gum, kar je porazno. Ful rabi gume, sicer so bile vse do zdaj rabljene, z manj profila kot nove, ampak vseeno je to kar huda obraba. Kljub temu, da je zunaj okoli 30 stopinj, avto nekakrat ostati cel čas na 80 z vodno temperaturo, pa na 90 z oljno, kar je malo prenizko. Ampak ajde, se vsaj ne pregreva, pa vemo, da motor lahko živi na taki temperaturi, tudi če ga pač tišiš, ko je vse skupaj pregreto. Pregreto v smislu, da ima vse okoli motorja, vključno z motorjem, celim 80 stopinj. Setup avta je ok, malo je preveč stiri, zdaj smo pa celo šli v četrto. In je roastnilo gume, ne. To je bil tudi prvi pravi chase.
kakšne pakice, pa malo zbitih kosov, ampak to je žur. Nisam vidio ništa. Išao sam skroz na slijepo, ali skroz. Samo mi osjetio guzice. Rastur, ej. Olin! A mi dva samo guma, pesek, sve. Mogu mislim. Češ vidjeti na snimku. Gume su mi, ako mogu ja i drugi, ti prvi. Može? Je bilo, malo sta blažen na mrtvih gumah, ampak on tudi. Ampak videla sem imela malo bolj mrtve gume iz onega lukne ven. Ja. Da bo malo spominkov. Stavam iz druge v tretjo, pogrem pa celega tega ven v tretji. Pol gre, tako ful gre. Si šel iz tega proximitija v ta proximity, da si bil zavod. Vsi noter, ja. Pač mogo si se predstaviti, ker če ne bi ga potisnil. Evo akcija v boksih. Akcija v boksi, da, parade, gle. Čekaj. Vidi koliko ima. A morate nam nagrat motor. Dobro. Šta je bilo? Hođemo se nas. Komentar, trening, prvi del treninga, no je fertik soboto, kaj se nam dogaja? Ja, nima gripa. Pa ti? Kaj si gotov? Zakaj imam toliko ekstremen to? Aha! Poliš kvaliteta, a? Vse je bil čisto odprt, ne? Ja, mi je Žugi pokazal video. Sam toliko. Kar debo komad je zašasal na njega, ne? Imam novi gum, če bi šlo not, pa to modro škatlo. To pa lahko skoro zagremo. Itak je rekel, da se ne splača izpopiti. Hej! Za vse, ki vas orientacija malo baše, ne, smo na letališču na Grobniku, ki je pa poleg Grobnik dirkališča, ne, in zanimivo je to, da se pač iz samega letališča, dirkališča skoraj nič ne vidi, ker je ta lukna tukaj in pač ne vidiš, kaj se dogaja. Danes so tam motoristi, tukaj so pa drag racerji, ne. Olala, danes imamo veter prisoten. Daj primi ga z roko, no. Ne biti šaj zdaj. Evo, Jana ve. Ja, Jana ve kako. Prizadet pa nisem. Ampak ja pač kaj da pa je to. No ne, globasa. Vidno. Pečeni Dixoni, ja. Pa še teče iz njega, pač kaj. Ja, dober tek. Dober tek. Ej, dobar ti je džip! Tam najmo se ful dobro zdaj po mojem. Kako ide? Kaj zlomil? Pelna notra ne bo. Shit.
Beri se v gume. Ej, gume, gume! Gume! Gume, da, bravo. Drugi krug mu je na stazi, da ne bi bilo. Meni je prvi, Balja. Rekao ti je da nije prvi. Shit! Pozabili smo tankat. Ja. Sam 15 litrov včeraj, ne? Poprite, daj. Ajde, čop, čop. On te čaka, tako da daj. Nič ne bom vam hodil. Jaka! Bajt! Kaj si mislil, da te še prinesel, ali kaj pa nalil? Ma ja, daj. Pizda ti ne. Zgodaj je te narodil, pa ne greš. Evo, recovery meni Josip. Clickbait.
odlom litran. Sicer sem zbil Outer Clip 2, kar mi ni liht kompliment, ampak je ni všeč, ni bil gangster shit, ne. Pa full gas skoraj do prvega klipa in pol po vračanje nazaj, zadnji desni ovinek, 2/3 ovinka, samo gas, pač do konca in 1/3 ovinka samo blokada. Kar ni cool, ampak pač dimna bomba, dosti kota pa zunanja linija, tako sodniki hočejo. Občutek je dober. Bomo probali zdaj še nove gume, pa da vidimo, kako se vnese. Kaj si drugače? V redu, ker je olje celo na 95, ne? Top. 8. krog je pa celo voda prišla do 85, tako da se bomo počasi začeli segredati. Evo, na 285 ves lek jih dela avto kar v redu. Optika je tudi kar v redu. Zdaj pa bomo probali ekstremke, da smo pripravljeni za tandeme z njimi, ne? Bomo. Spreman. Naslednji ran pa poglej gume, koliko jih je še. Poglej gume! Če je še kaj profila, lahko grem. Ja, milimeter, dva ga še. Ok, lahko grem še en ran, evo. Treba mi jedan krug za ohlađanje, onda može odmah treći ran. Ajde, Ej, gume su tu. hlađenje. Pustiš tlak.
Toči ga! Vroče. Ja. Je to dobro se vozi do zida, da zna rezultata napisati na sebe. Evo, pa bravo. To. Bam! Shit, nice. Banger rani so Pol bili. točke, evo, manj pa ta, ne, točke manj kaj znao. Brutalno, bravo. Pač, sem razočaran nad rezultatom, ampak ful zadovoljen nad vožnjo. Ej, Drugi! dobar je. Ne vem, kje sem falil te pol točke, ampak ajde. Vroče mu je. Je. Drugi report. Hvala. Drugi. Pola bodova za tabo. Tako da ću pitat, di so mi zbili ovega pola bodova. Ti si prvi? Prvi, da. Jaz sem drugi. A ti? Sedmi, tako sedmi. Znači u top 16 lagano. Idemo. Ugas, ne lagano. Ugas. Da. Auti rade? Radi, sve super. Jedva čekamo top 16. Ne? Da, ja sam vozio 2 kruga kvalifikacija, prvi i drugi krug. Prvi ja mislim da sam imao 27, Da. nešto drugi 23,5. Moj te. Je tako, da. Mislim tako, 24,5. Aha, okej. I treći krug uopće nisam vozio jer mi je nožna kočnica propala jako. Ovdje mi turbo. A, grije. Turbo, ispušna grana grije ovo crijevo tu dole od kočnica i onda mi je nožna kočnica skroz propala. Tako da treći krug sam odustao, nisam htio forsirati jer ne mogu kočiti normalno. Da, pa znao si da si se kvalificirao bez Da, problema. kvalificirao sam se prvi drugi krug dobro, tako da nisam uopće htio forsirati treći krug. Super report, dobro mi je da znaš govoriti s kamere. Ajde, sretno. Gle, ej, daj da pokažem ljudima. Prva, ručna, pustim kuplum. Znači klačklo ne odvaja. Nije klačte. A naš čije je klačilo gore? A dole u podnu. Moje klačilo. Nije da ne odvaja, nego odvaja čitavo vrijeme, jer imam 2-mess flywheel. Aha, pa je pregloboki. Sve znaš. Ajde. A opet mu je bilo 5. Evo, to je ta situacija ako se družiš s Femići, ne? Možeš, ej. Goran, može par beseda kako su prošle kvale? Kvale su prošle dobro, znatno lošije od tvojih, mogle su i bolje, ali sam u prvom krugu imao 0 i onda druga 2 su bila ono, na zihera. Tako da 7. sam za sad, tako da... To nije nikako Mislim da se vidimo, a? Verovatno se vidimo. Super. Kod dvornika. Daj par beseda kako su prošle kvale. Dobro. Mislim, uvijek može bolje, ali je dobro. Dobro. Kod tebe? Dobro, Vidim da ali si bolji, jebemo. potrudio sam se, ne? Nije u redu s tvoje Fali strane. mi ovega pola boda da bi bio prvi. Jer non stop su drugi, treći, četvrti na kvalifikacijama. Ajmo brzi recap. Hvale, šta je bilo? Kako je prošlo? Prošlo je jako loše, ne znam šta je bilo, zaista kako sam dobio 1,5 bod za prvi krug, to mi je bilo malo ono ili 0 ili ništa, ali da, većinom moja pogreška, malo sam pretjerao kotačima po čunjevima, jasno se zna pravilo i nema šta. Evo, želim ti da ide bolje sljedeći put. Hvala ti Erik, vidimo se. Ajde, tako je.
njega dosti bolj gapno, to je bilo top 8 proti Uroš Berdajsu. Tako da, ajde da vidimo. Valjda grem jaz. Hvala! Čau. Easy. Nočem biti disrespectful, samo nisem se namadil. Od 2018, ko smo imela na zadnje battle, ne? Ja. Rematch. Ja, sam ti si šel naravnost tamle. Ne, nisem šel. Ma, kje? Eri. Boš videl na YouTubeu, okej? Videl sem kolesa. Ja, nič. To je top 4 proti Adriju. Čilamo malo za moj YouTube. Evo, to je naš štarter, on vedno štartuje na CDC-ju. To je pa gospodična Šerka od Šoraka. Za vse, ki ne veste, kdo je Šorak, to je en izmed organizatorjev CDC-ja. In čakamo Adrija. Inače, možete kupovati kape, koju ću mu ja sad ukrasti jer mu ne treba. Hvala. Jaz sem falil inner clip, outer clip 1, še kaj velika napaka z moje strani, ali ne? Ok, hvala, ajde. Kaj pravijo? Mislim, jaz mislim, da sem ga boljše držal kot on mene, ne? Ja, fakt, zajebal sem malo zadnji transition. Ja, nič nisem videl, ne? Ampak ajde. Mislim, najslabša situacija za mene je One More Time zdaj, ker mislim, da je bil moj gap večji. Ja? Kaj je bilo? Je One More Time, je.
Kaj, če pa tega nisem zmagal, pa gremo kar domov. Ha? Kolano, stari. Hvala ti. Super, ta finali. Bam! Kaj si že pa na vrata model? Ima gume, ima. Imaš, ovdje odmah promijeni odmah gume. Mi se moram promijeniti, da. Ovdje to odmah meni. Čovječ je bravo. Svaki put bolje. Ima linijo in jaz ne smem zafukati, tako sem proti Adriju. Kaj pa je naredilo tem revežom? Jaz bom prišel skoraj sigurno not. Dobar, ampak si jih spalil, ne? Ja. Ja, kaj ne bo več šrao, ja, sam dole. Evo, ekipa bo menjala gume. Smo spet v finalu na CDC-ju, kar je kar dober feeling. Damo gor druge gume, pa imamo Dobijasa z 1GZ Corolla v finalu. Adri je pa super vozil danes in smo po One More Timeu mi zmagali. Kaj je bilo to? Nikoli mi še ni avto tako vrnilo nazaj, ne, kajde to je. Daj, pridem, ajde. Prvi finalni battle sem se verjetno zgubil, ne. Niš kaj, dalo me je Wandersteer, zgleda preč grip v avtu. Zanimivo mi je, da z močnejšo gumo VRC-jem se to ni zgodilo. Mogoče pač optimalno za Westlake bilo, kar se je zgodilo, ne. Da pač temperatura, pritisk in ta setup avto, da Westlake res drži, ne. Pazi, voiceover, to moram pokomentirati, ker se po izgubljenem prvem battlu spet pojavijo napake v drugem battlu. In ker sva po mojem lead runu v drugem battlu bila oba na nuli, sem šel chase run relativno safe, zato ker sem mislil, ok, če imava v leadu oba nule, pa oba narediva complete run v drugi polovici battla, bo to one more time, ker lead to lead, chase to chase je to pač 10-0 za vsakega od naju dveh. Ampak kot se izkaže, v hrvaškem pravilniku v bistvu ni opredeljene situacije, kaj se zgodi, ko oba voznika v enem runu naredita neodvisne nule. Zato imajo sodniki prosto pot, da se odločijo, kot se odločijo. In kasneje boste tudi slišali utemeljitev enega izmed sodnikov, zakaj so se odločili, ko so se odločili. Takoj po končanem battlu nas pošljejo pred publiko, kjer bodo izvedli podelitev. In meni takoj postane vse jasno, da zmaga danes ni na moji strani. Pa da, dobro. Hey yo, I'm chillin' at my b-boy stand, stinging the fans, infatuated with ice and parasuco pants. It's funny, your nature revolves around money. I wake up in the morning, thank God, my sky's sunny, every day's blessed. With or without stress, I refrain from being brain numb, for smoking cess. I escaped the west, somebody died October 1st. My grandmother spoke to me, now I control the worst. I gotta bold the verse, I'm sick of battling, I'm traveling beyond this. Once this revolutionary conquest, I bless Garveyism. My channel stay live and we spark madness. Some people no joke, my song's strong like a soul folk. Why you go broke? Hold your ice. The rap hold the guys here to bring colder nights. People wake up, slave rappers in the industry need to wake up. We organize, strategize for a better day. Scrub a masterpiece trying to find a better pay. It's tragic, people gang bang, we're red away. But me and mine, the sign, we find a better way. We organize, strategize for a better day. Scrub a masterpiece trying to find a better day.
radio. Dobro, ali staza je stvarno zahtjevna bila. Mislim, bez obzira koliko konja imaš na autu, mislim da je bila zahtjevna da ju izvezeš, jer onaj prvi brzi dio, pa onda spori dio okret, pa precizno izaći van, znači na oba dva vanjska, to je trebalo znati. Stvarno ono, svi favoriti sami sebe pobjedili. Meni je to, znači na vlastitoj greški izgubiš. Pozdravljam te, srećan put. Sretno. Marac, radim YouTube video, ne? Zašto je Tobias pobjedio, a ja sam drugi? Za obične fanove drifta. Zašto? Pa imao je više sreće kao prvo. Drugo, ti si imao krive gume ili nešto. Znači prvi run si izgubio, kasnije si išao na maksimal atak i zašao si van sa kotačom. Znači profulao si stazu, to je 0 i 2 zavoja kasnije on imao 0. Prvi run 0-0, drugi run, znači dobro praćenje, nešto malo drugačiji stil inicijacije koji ne uzrokuje apsolutno ništa. No Dobija se odvozio točno zadanu putanju, znači koja je trebala ići. Imao je problem mali koji se nije ispravil, no međutim, znači izlaz i sve je bilo ok, odpraćeno, ali mrvicu on bio bolji. Ali ono, samo mrvicu. Znači po meni, da smo išli puštat, ne bi bilo fair možda ni prema tebi, ni prema njemu još jedan dan. Evo, tak smo mi gledali, mislim da svi smo se jednoglasno složili da on prošao dalje. Hvala ti na razlagi i vidimo se... A vidimo se u Zagrebu. Yes. Ok, cool. Samo ti odnese prednje. Pač, po mojem so sprednje gujne gledali. Kaj je bilo to? Jaz sem pogledal fotke, pa vidim fotko, eno, polnog, kar enkrat druga stran. Jaz sem takoj začel motati kontra, ampak je bilo že prepozno. Ker tisti moment se je začelo gobec imati, je začelo tako agresivno imati, da te... Jaz sem videl, da ti si bil tudi brez čist, sam tako si naredil v avto. 300 konja in vsi se divili. Vidimo se, čao. Čao. Ajde. Vidimo se, ne znam kada, ali se vidimo. Čez 3 minute. Ako dobro euro džepu, to nam odliči. Kakve so lekcije, te izkušnje? Nikoli več po eventu novega. Better jobs for a better day. It's probably masterpiece trying to find a better pay. It's tragic, people can't pay Beretta way. But me and mine, the sign, we find a getaway. I abuse words to vocalize. My life's strife, but I mobilize. Lights 12 nights a camera. Evo, to je bil recap druge runde Croatian Drift Challengea na Grobniku, z drugim mestom na kvalifikacijah in drugim mestom v eventu, pa zdaj skupno zasedam tudi prvo mesto v skupnem seštevku. Hvala vsem, ki pomagate v ozadju, da moj drift program teče tako gladko. Hvala tudi tistim, ki konstantno prispevate videe in fotke za te recape in pa vsem gledalcem, ki ste prišli tako daleč. Sledi video recap New Limits eventa, ki se je zgodil pred 2 tedni in je bil največji avtodogodek v Sloveniji na zaprtem poligonu. To je pa to z moje strani za danes. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.